Motsesetoropo wa Umlazi wa aparetswe ke Tlhaselo. Mo dibekeng tse di fetileng batho ba le barataro ba thuntshiwa le go bolawa. Maabane go nnile le Tlhaselo tse di tlhotseng dipolao. Go dumela fa banna ba le bararo ba baneng ba tshotse ditlhobolo ba iteleketse ka fa lelapeng le go thuntsha kaka. Batho ba le batlhano ba ne ba thuntsitswe fa ditlhogong le go tlhokafala fa lefelong la tiragalo. Fa ba le bararo ba bone dikgobalo tse di masisi. Bongane Thabane yo dingwaga di le 36 e ne ile mongwe wa batswa setlhabelo. Ba lelapa la gagwe ba mo kutlo botlhokong. I'm so heartbroken. I have not had sleep since yesterday. This child was not employed. I don't even know how I am going to bury him. This is just too much for me. Baagi le bone ba tlhagisitse maikutlo a bone tebang le dipolao tse fa bangwe ba ne ba tshaba go ka bua ka ge ba ne ba tshaba go tsenya matshelo a bone mo kotsing. It is sad to see the incidents happening in this manner. Our children are robbed of their future. They are being killed at such a young age. Khabagare Sepodisi sa re ga se itse maitlhomo a dipolao tse. Mo bokhutlhong ba beke e re tswang mo go yone ba le barataro ba thuntshitswe. Sepodisi sa akanya fa Tlhaselo e ne e golagangwa le ntwa ya diritibatsi. At this stage, there's no link at this stage between these two incidents. They seem to be unrelated. However, time will tell, and fortunately, we have the same detective task team that are probing both the incidents. Ga jaana Umlazi e kaiwa jaaka lefelo le le kwa godimo tebang le dikgetse tsa maiteko a polao go ya ka dipalopalo tsa borukhutlhi.